ai le tu ni Hichi video ai reply ni bol ki tivin I bol ma sang win iso pi pa win ama closing remark a bol pe ni khat ve ga nga he ti ve o pan asot mal tan aban akit pha le nan sim dia le tam phat achom diu brief then 25 to 30 minutes bible ai kheu to na ding khat kuin sim nei cha chung ki kheu to le to a hi cha hi akina yo mi hi pon elwa le e chi claim se lo accusation ki bol ho chu ki hil to tho hin na he chi viewers on jong asin la hi bin lang chu le ke yong youtube ka ki so youtuber ka ki so num pon na e wa ai chi reply dinga he chi hong ki bol he ti avel he te ole ki pa me Amasa ta in ATM channel viewer ro sin bon chawin ka hin welcome so ke in thil ki bor ro si hi viewer ho dinga ki bol hi je chun nong ho zo si ka hin gel do masa pen jiwin pathin an lungsung ko ro hong chin tin thu ki hil le pathin thu iseo he thim thina na pichi taw han ai le video chi moving iso pi pau chen video chom cha ka de ye pathin thu a i kheu thim theina dingin times in minutes to hete ati na ai wa chu na heading khat chu video ka sim sa yo siu ga nung vet le chun pathin thwa ke holim nangan hi thei hi cho hu phade ke chan na vet na hi le na ta san naw na pinu kam changa kon le ke man ke hetai ta thilapun a hin phun do kam changan ki manga ke hon bible a kona a hi thei lo da no defend ngan ka bol rebuttal ngan ka bolo hi ya chu cho khu na ga nga ya hi le nangin adi lo na mwa hi le adi poi ka ta san poi na tia le bible a kon pan san lang hil tang ka video hu cha chu hung ki ventin bol thei le ki bolin tin pathin thwa ke holim na chum jing di ki o pathin thu ngana ka khelu cho kaw si ho kama ko na hung adei de in se do hallelujah amen ti ho pa ka khel lo he na ya chu pathin thu ngana ki khela ya chu ka ve in lang thu ki se ho nan vet na pathin thu dung zui ta ka khel lo na pi no mom hi cho chu hin don bot in lang na don mot na ma he le chong le ama sa yong hin don bot ka ti last nga dinga home assignment ka bol ho na bol pon achom blengin tu nya hi video nen bol ken hiong la khat point khat la ni chu nain touch thonan na hi cho chu deal ini bol diwa hi a hi mi mai so pi pau hi so pi te ho apino sanga dignity nei zo hi in pa chat ta hi apino microphone ki cho yin lei tola stage ka ki simin thilana to na false miracle mangcha in gamsung pumpi la hobung sung pumpi acho no in ki chapau sa tan ki choi sangin na tam tai sei tawin ai wangin ama chu adik ni apino umchan tabang hello be in kinyaw sa ta in lungki hong ta in thuta angai lu dan sein chu ding ta la ahet kham khama bible ata sa no defend in bol go dan ho ki moi le pha ki sama ma jingin ka hin pa cha na ya chu he deserve respect ka ti hi ya chu respectable khat ai ya chu tu nya he aman jong request in bol chu grand ka bol pi ya chu ama wisdom zui ta video chom thei pena ka hin bol gut de nong na ya thu tam ta sa yo si ka hin don but le le ta lo de ai chu GMFDI ministry ki bul pho do dan tu sim gam tin ho a hello dinga ai se ai la ipi context sa ka sem di ane grapes lo hiding dan hi na ni cho ta mong ki don bula sort ta ki sei ki din ai ban ta le zawa ka ki patna zawa ka ki chei da na sei ki apinu kam chang le thila pu hong ki phung pa kam chang hongan ke manga bible a ko na ai thelo dan hong ki sei ho cho aman zo da na ai la ki hi cho ta bang hong cho amat pha zap lo zap hin tin hi cho ta bang ki don but tu le le ding ki tile na thu hi nong kai tha jing ki ding ya chu man lo tam ta ki sei di I pe na tu na poi mo pen chu aman thila ho ai ta ingo na wa thila ho ka hi poi pathian zo ho ka hi bible to ki tu chana chi ka hi ve tia ata sana defend in bol na bible chang khat len ni hoi tu na ini vet na hi cho chu e honi pd ni don but them ini vet di ya cham pha de ke chan para a chei chang ge ne ngai su ke ke da ka tim na hi ven a het kham khama pathin tu pan sat na hin nei hoi ini vet dio e honi pd e don but nam ti chu ini sei kit dio he amas pena minute nga second som thumla thum pe na hin pathin in thila jong amang cha thei ti hi sei do te ni dinga bible chang hong pan sa in ipi bible chang hin sim da bible intention dung zui ta akila thei nam na ti pa chin vet new aban la kin piti ka hin don bu nam I vet so ke di hai I het du khat chu pathin in thila amang changai poi pathin in mihim te hu hing na ding le thu phung ning thila amang changai poi ti chu phat si ai se jung bible to ki kal hi ti jung amo han bible to ki kal poi tia phat chin dinga hong pang hi ga ve hi ti ve Samuel 16:14 ka simpan taute
pakai hagau win sol akibok pi chu adal han pakaya konin hagau gilo khat ahungin sol chu a bol gen thei the jing tai pakaya konin hagau gilo kiti pathinin hagau gilo mangcha ponten na ti chu isu nang ma lunggel na ki se ta nai ma bible ko na chu pakaya ko na hagau gilo hechi khat ai bo we adanga abimelek le dia sesema mi te ki kayong chu pathinin hagau gilo khat sar ei pawa wang chu hagau gilo ti poina e wanga sa pawa hi si mai le hi te na ki se ye sa pawa hin sim ki ninge judges bungko chang som ni tum God sent an evil spirit to create conflict between Abimelech and the men of Shechem, causing the men to betray him. Hichi sa pawa hichu ki ji hin. Hicha yang chu an evil spirit ki tikin hin. Ele til sem jo sa pathin chu til sem hi thipo na ama chu masapen an hi ai le ama ko na chu thilung sem he. Ele hichi lagaw gilo lagaw palo wangi ama ko na is Lucifer yang chu angel, he was one of the angel ki din ama chu angel khanan hin na. Ele hiso hi le angel ho chu ipiki se yong le pathin to ki banga hi po pathin so tole ho hi. There's a huge difference. Ama self consciousness aju pathin pa chu ahin ita ahin dawa pathinin wana ko na an so tha thu hin e wanga hi nghe hi chan chu ngai hi tiwin lai mu na sei non pen chu pathinin thila jong aman cha lagau gilo jong aman cha na hi dia chu na to sa thei tio chu a sen chu ting ta le van ti la simi pi sim lagau gilo sim cho chu itu do na wa pangai po in tu nya pathinin GMFDI hoin pathinin thila aman cha dan akila dan le Bible la pathinin thila gilo ai lo lagau gilo aman cha dan hoi hola dan le Bible say dan ki banginam ti pa chu tu nya iga avet chil gu do he Bible la ain sim chui phem tai le 1 Samuel bung som le gup chang som le li cho in pakai lagau thingin sol cho dan hatan icha jon lagau gilo chu sol sunga lut in abol gen thei tai ati chu ki chin ta ki moi hi chi to chun amo hinga lei tu lang ki phung thilapu chu ain su to gu wa pathinin thila jong amang cha thei ti su tu ni denga ain din sawi Bible la hi pathinin demonic spirit thila lagau gilo ki to hi ipya manham tile only deceiver chiting tal only destruction about tal only tormentor adinga mancha salvific truth revelator adinga amansa momong lawai na ai wanga GMFDI ho hin Satan lagau gilo ki chu salvific truth revelator adinga hi akisan ni cho ya chu thilapu chu na pathim in sola hi no hodinga nanam dei landiwa kong phun do hitai thu phun kong pu pi na hi ve na khan to dingu na mit do de ai kam tin hong sei amen hallelujah tiu cho ya chu thilapu pathinin ain sola hetiwa salvific truth revealer dinga ni ki sanwi Bible chu pathinin thilha ki ti hi salvific truth revelator dinga aman cha momong lo hi lai to sol 1 Samuel ahin sim do mai miang chu betong sol sunga chu lagau gilo lut ta chula salvific truth ringa sol helowin deceiver destruction adinga sol sunga chu lut na ya chu amola Bible la pathini lagau gilo aman sa dan le amo he dana pathinin lagau aman sa dani gilo aman sa dani ke pomba lo hilna kinung ngat jingai chong le he thim be na diwin 2 Corinthians bung som ni chang sigi na hi sol cha polin ama hin ku khat ase thil kila ho anasat be se ya chu ka ki choi sang be se lo na dinga Satan thang ko khat ei chom dingin na ka ki choi sang lo hi la dingin ka ti chunga ling khat ei kan ei ki pe ati cho ni chu impham sol cha polin na ka to no le ka pathi na to noi khat wele ki choi sang na om khajin ka ki choi sang lo no dingin Satan chu ei lhem ding le ei nung kai ding pathinin ei ahin mang cha ji ati cho ati nai cho ya cho katunga nat no akoi sa jin mandali pi hom ji ati cho na i chun pi vet sam Satan kiti thila kiti cho pathinin only destruction only deceiver ading mai mya man cha salvific truth revealer dinga aman cha mo no hi chu phat ke cha i het di wa hi Ocho Matthew bung som leni chang som lile thuma pat som lile nga chan chimpan tawte le ei pawai sim ki de hagau bo hung ki le ki de hin thuma kai 43 som lile thum hagau bo chu mi sunga ko na apo do teng le tui beina muntina ava len ani kat jam hi ti ve mula amusi pot ki tangi hoi akizi ama sanga gilo zo hagau un acheng ji tawe chule ji tan hi tu lai khang mi gilo te chunga zong chu tabang ding
ahiyati khatwe ki su dama hechimi pa cho adam molodi tia na hona confident ta na se wai le hichi bible chang adi to point ti na we na mi cho ki su dama pathin ane ya pathina ahim be lai le damo ki ta ponte da do hen lang ka hen lang thilai jong le ga ri cha to ama ko na cho dal de pathin ane lo a free will as a pathin ane lo wa at om na banga chu ki nai le hichi bible du zo he lagaw phalo chun sagia ma sa kho zon ki poi di hung ki le ki tho tho de ki ti hichi nghe chụp chú quay mà cha in ahipoi tang ki sei khalo ama le ma hong kinil in he diu khat chu Hichi Bible chang ama pan sat na bang chun tham chakhat ga sei leng Jesus Christian ani no do la ani khat noi quay mà cha abui le aliam ke pon abon chaw ki pan thu pha le Jesus min choi sangan le gospel ki pan thu pha akim vera phung na ana hu hingna ni changan lung thim hen lang thagau hen lang ta sa na ki khial na di ta bon chaw ni chang he ai la lei tu la hi ta ba ki su dam na chom kha pon he chule chi chui sei nom pi pen hi pon tin ahim himma Matthew bung som le ni chang som ni le thong pa som ni le nga context si GMFDI ya chin khulam thila ko lut nu na to su be na ding thum lo hil cho so pi tyo hi chi a context si tu ni hi chila i so pi pau thila ho tha li pa hi ga hil thim hi ga hil thiming kating phade ke chan ni ngai ven lang hi chi Jesus Christian Matthew bung som le ni chang som li le thong pa som li le nga hi parable ni sei cho na thila ki no na ta real action pa ni sei lo cho chi hi chi parable sei cho ai la ipji chi parable hung king do themi ti ai le Matthew bung som le ni chang som ni le ni lang pa chu in simai le Jesus in hagau bu ve mi cho pa mo kha abol dam cho na ai chu amo Pharisees mi eng si holoi mi gul si sol lung kimpo holoi chun ama hi Beelzebul thani na bolei bue thilaliang pa thani na bolei bue tiwa Jesus chu tai mo wa asu min sin cho ya chu Jesus Christa in hi chu holoi hi chu khangi lo mi te holoi na self righteous leader sa khulam kai holoi dinga chu hi chi parable hi warning dinga sa hi cho ibiza in nang hola ai messiah om hi in na lung thim wa lu dim numa no ho sim tha ding la no ho hu hing dinga hunga hi chiting le chu no hola a chu zo thuil thil bor ki dang le satan na to na mu thim thane no hon na a to lo ding na dal thunei na na chungwa nei lo ding na Christian nom pi diu hi tia chu am hola a hu hing na truth reveal la hung pa chu akisan num lo je wa chu messiah apot da adal ha nung ting le ki che sana satanin hi chinam mi te cho abum ngol ding asu sit che ding hidan pa cho Jesus Christ hi chi parable hin sei cho alung ta dano na asu sit dano pathin tai tom nam mi te hidano agit lo naw cho phun do na dinga hi chi parable hi aki he do ni do ani sei cho ya cho a chaina nan sim do ba cho hi chi khangi lo mi te yong chu ta bang chu hi ding he ti cho na ya cho Jewish background ho na ki chin ta pathin ani do dal na ho wa aki gyal do thein diwa ki chin ta Jesus hi chi parable hi sei cho ahimi ma first century AD Jesus Christa khanglaya judo hola ani ki thangchui pio first Enoch lekhabu ki ti ho na jubilees ki ti ho ban ta le kumrum ki ti ho hi chi lekhabul ani sim ho hi chi scripture ki ti ho na scripture luita ta ani sim ho wa ko na cho thagau gi lo ki ti alyang le lejin adei di namuna alu hi jo ta ma ki lem no ni ta san hi chi imaginary picture pen jo Jesus na la hi chi parable hi hi la na agit lo naw le alung thimu satanin azo sa le hlepla sa hi dan chu ki chin ta ani phun do pin hi chi lai to GMFDI na in kan be gu chu thili thei lo be in na pi no chu laya Pharisees ho banga hin na nei lo alung thim hom kiu sa thila in abut lu peijing sa le thila in zo thu khum lut pi sa Pharisees ho tamung chu a hi ati nai chu lei tu rong chu nong ho interpret dan ki thole na ya chu na pino chu thila ko lu no in lam ka sung thila dip nu set no in ya chu ama na defend na ding thum lo hi lai ya chu pathin thu ki sei da zo si le hong ki sei do zo sia hi na pino hi thila man sa ai dan ki sei in ya chu nang ama na ga defend te de gu na Bible na he kham na in pu dong chu phathau chu ai wa nga chu na nga dinga phachom lo e na pinu business o khang to ding na pinu sumu ne le sum kol ve na zo lampi na sim pi ding na nang ima chala nei di lo ding
pathin thua jong hin na jong naman sa che ki ding pathin to na gam la che ding ka gam la poi ti ve ta chun hi he ni ve ta chun ai wa na thu ta san na thui li thi la hi thui li ya a zo la na hin ni kha tho diu cho na chi jom pe wai le hi chi ma sanga chu ki helvin atya hi chi para bala ko na chu jesu na hil na wa ai le next a ipi minute na hi ipn se do kinam ga ve hi tivin Bible kalwala ti na khat mi chu 1943 na 1943 a hin ipi sem ga nga hi ti ve okay Bible kalwala na tong the Bible kalwal ki ti le thamkat history ichi ka ki thipsa ne pon thamkat history ga search out na New Testament hi compile ki bol thu hin har khana bona chu ki si chai la 70 years ngai compile ki bola 40 to 90 AD hi cha hi ki si ai sunga chu compile hong ki bol thu na Council of Nicaea, Council of Hippo, le Council of Carthage hi chu ho a huwa mo hi ti hoi ta confirm hong ki bola Council of Nicaea 350 ji hello cho chu gam tin sei le ngai lo Bible kalwala min nang a hi le na thila pu sei lo ong ji chu Bible kalwala na tong thei pathin hi lo ham atya hung lem pa chu jing khulam kam changa ko na hin sei do sa hi long ya chu tu chenga hi tingol ni wi long hi cho chu ga se ne dinga New Testament compilation age and gap ho ga te ka a hi chlanga council le hi po council ho gam tin oin kai do di lo cho ka so pi pa na he na ne nei khat no chu thila pu ve na ding bang hi tang phachum lo chme ngai tang Bible kalwala ki ti pen ju defend na bol no mai le Bible ma man pan lang thu in sei ta na tu se ho chu ka ngai su ke chu ka ngai lo hi sa hi ta hi cha chu council za pu da Bible kalwala apart from the Bible a doctrine khat ga kai lut na dinga ki hil na ga accept good pa chu ipt hi thei ding ham hi chu hoi lai doctrine mo mo ni lam na niaw lai ipi ho bunga nong kem na ka pon Bible kalwala ki hil na ki ti hi koi mo mo nga ko na hin ta son ham hi chilai thila pu ko na hom ki pani mo cho Christianity chi pi hilo cho ei tho cho ga ge sei le Abraham Billy Graham ki ti holoi tho ga ge sei le ahmu le nuiza winte Billy Graham hon achilo sit den ki ti le na ga anuiza ki win pu Billy Graham Bible adinga the most eloquent speaker khachu hi tho ta bang lei tu la ahung jing dinga ipia gin mo ta dan ahung jing da na ga sei ko jing chu za cha ta hi cho azo jong le cho na min pha kha le ga don but le nang ka ting na Bible kalwala argument na bola zon bung som ni chang som ni laga hona ga asim kina thugu tam ta jesun ka sei do lo me ti hotan an te ka ki ipi context a jesun siong Bible kalwala hong na dinga sei na hilo pya cho chu Bible kalwala thila pu ka hin man cha dinga ti na hilo pya thila pu man cha thilo dan ka sei ta chula na against Bible a pathinin thugu asel hilo cho only incompletion na in fulfillment of the scripture adinga pathinin thugu ko hibo cho mystery ki jo chi pyong the trinity chung cha hom mystery tam jo Bible la salvation chung cha jong mystery tam jo how God the Father, God the Son and God the Holy Spirit work in a mystery way of human redemption ki to hi het thu jo hilo cho na ai wanga chu her kham wa hu na diu Bible la asai pa chu ikichin phawa hi ja chu Satan gali sat diu chu pathina da hi cho hi cho bo chu i buina diu Mark bung sagi chang sigya pat chang ko similang Matthew bung som nga chang ko sim tong thila tuil jong hilo mihim tuil mei e hil ta je win ke ma dan thu pi pe mongun mihim thu pi hil je win e ho jong mo si heti cho thila tuil jong ati nai lo cho mihim thu pi ati cho ba kai sun mihim thu pi mei mia lam bai ho ban condemnation na sata bola hele tu na lei tu la thila pu khat nga another gospel Bible to kitu banglo be khat Bible la ki mulo si chu thugu lo pi ta sa si chu kai man tua khong phun ai tai hung ti pa khat chu naga ta san chu Jesu chu ki pa le internet ti wei dam na lungdon ta hi cho ya chu pathin do ni yo he so pi tyo adi da Colossian bung ni chang som ni le ni yong sim tang wo pathina ko na hi lo zo si chu mang tha ding ta ki sei su ke cho pathin thu ati na cho pathin tu to ki tu lo zo si chu na mang tha ding he ti cho hi cho chu phati ke cha het ngai ipi sem ga ngai ti exorcism process a hi alang khana hi chuka se hena nangin exorcism ana bol thei le chun na he dingin na bol thei lo zia tu a he la process ki bang hi na question na ha question le bang questioning beyond your knowledge na he chuwang chu exorcism question ka ha bol le beyond my knowledge ati so na beyond my comprehension ipi ham ji chu
iphem chalaya na tup le na doi gut chu exorcism kiti chu priority calling hi lo cho miracles kiti ho bantal spiritualism kiti ho deliverance kiti ho exorcism ta na minza ho terminology ho hi it's not a priority calling from God na priority calling hi lo cho cho hi cho chu nang hoin prioritize ana bolwa pastor hau na tong hau bung Christianity yo si hi cho le le ding le ki chapo sa na ding anong hon hi si pen cho prioritize na bolwa hi ta chu mi na cho cho na hi cho ta bang hi biblical ta na het lo je wa cho angon su ni men biblical ta hi cho ta bang hai kinil bo tam na di jong nai sai lo thila khat ta san sa ni ta ya cho aki vui mang ni ta bin na sei tam ni jong di lo hi 29 pi sem ga be ke hi be ti hi ba Matthew bung som le ni la nga pa som ni la go a hen na e chi isim do no ma le ga sim ki no te o Matthew asimo te Matthew bung som le ni chang som ni la nga le som ni la go chuin aman alung po u chu a hen a za over gam sung khat ama le ama ki do to a ki chom pele khopis zong chu o hi achu ti le achatan no do he ti in do ding ham ti he chi Bible chang bi sa hi satan no do he ti ja chu so pa na he chi Bible chang bi sa chu chung se hin ga ngai te satan ta wa ya len ka mi ti ma sa le ka ba ti na chu ya ko tu ku se pa sai boy ko chan zam pa ni se ni ding ham ani kat hi ti ve ma te se na ka ga ngai ti apai enge Bible la hi satanin Jesu mina pana mi hep kham ele Bible hilowa Bible palanga ko na an la do ham iso prawn eloi le satanin Jesu mina pana mi hep na am kham Bible ati cho elo Bible palanga pana am kham are i Christian hi now hi ipiti pathin thu zilai ne wa hi tab ngai thila thuila mangke hom ka lungdong cho so pite ho pakai su Christian ke chen ta se chu ninu nga warning message a bol pen chi piam no loi ninu nga hitai ti ta san lo jong ni ki du cho mi tam ta ko pe le hi chu cho na ma tha na pakai su ninu nga warning about to pen chi piam tia hi le false miracle hi 100% la hi 80% ta bang hi kilhep na lin pe he spiritualism kiti ho speaking with the dead kiti ho aban ta le false miracles false Christ kiti ho jesun ki chi ta warning about it cho thil kidang akidang mu kidang na anti Christ hong ding pang zo thil to ke goma ama chun mu kidang thil kidang a boling ti bandal thupun mung som le gop no chi simti ngai le hi chi pa thil bol na to zo si chu thil halagaw na to na ngen he ti ho ki chin ta si thil kidang bol wana ko na jong mai ha sa ge ya thil kidang na to ding tyo ninu nung thua hi jesun ki chin ta miracles force miracles a vanui pumpi ki lem lai ding dan hi warning avel bol hi I het thelo wa miracles ho se sia hi hi ta hi prioritize I bol idam na lungdanum ta hi cho I focus yu miracle a hi sa pau hi bui ta cho ai le satanin jesu min apan thei poi ta ga anu hi cho Bible in ki chen ta sai Matthew bung som ni la li chang thum chang li chang an ho ki chen ta sai chini ting le chun ke ma mina mi tam ta hong dinga hi ati ke ma mina crystal hem tam ta hong dinga hi mi tam tan ama chu ke ka hi hong ki ti he tiong tam ta jesu na sai na ke ma min mi tam ta ke ma mina hong de chi Bible chang ha sim kit wa mi tam ta ki ti bu ye satan a sei nai poi ti ki cho katen I chan ya ngol na lagaw khana lung thi mo bo tam na Satan cha ta sa ta ba hung ding ai hola ai Satan ki ti chun ama lung thim alu dim thei lagaw thing chen pilo thila thui la lung lut ho ti chalam First Timothy bung li langa chu thila thui la lung lut mi holo jo Satan abuma hi choloi mang cha chu keima pathin ka hi keima hi chi ka hi dia vanui le si dai mi te lhem thale ding a Satan na to chula na wana gala hin pana pathin a hin dwa chi pi seong ki pathin sa guin lalto na chung pena pathin sanga chung nung za ki do sang nen goi pathin hi sa no mi chula hi chi pathin ki sa nom pa chu lei si na jong hi pathin hi ding ama no ma mi jong sin ama ho ding a dei chula Revelation 13 ho sim tang wo sahi mel chi na chun ama lim le mel ho ding a vanui lei si alin aneu jo si mel chi na nei sa he ti chula hi ya chu Satan ki ti he wants worship hi chula hi ya chu
worship ade hi cho ya chu jesu kahi krista kahi ti ding chu ama ding a baya bai chula ipi bola chu iti dana a hi thei poi tana nui sa jingo hamna hi chen pi sam tile akil hem na momo akibum ngol momo ni hi ti kichin ta kilang Christian la satan in jesu min apan thei po iti wai le watungo koi hi ong pakai na minai chi kono dai khu chi kono da hindi ding ho chu miracle boyo sin ata ka he ti su ke ya force miracle lang ipi miracle jong le pathi mina ka bol he ti su ke ya mi yo si miracle boyo sa hlem talo di chula non Christian wasim da diute Christian sunga hi eom ei mila ajong abortam tam chula no kiu ni song abon chawa miracle bol ngan adi pen jesu min pan ngan hiu chula koi cho hlem hi ta Satan bumanum ni hi je achna ki het do thei ta lo cho so pe pa ya chu tu nya na pinu chu thila kai lut no ya lam ko sunga thila dip su no ya kaw si yong ama ya thila jong ama ya mi bum jong ama ya lam ko sung le ik society sung le igam sung wa mi yo si khangdong ko helo yo si sugan thia thilan abop me ta ango yo si ama bop ngan ya hi chinu ven bit ning jum bible hi mang cha le le hi tang so pi mi pamai nei chme iti da na thila defend dinga na lu bu na man cha ham na ya chu tunin jesu in pathimin aman thailo dinga hi na ti chu setana dinga ichanya kot no hon pi ta na ya chu satan chu no koma de da ki chim no la ni het lo di ta chu satan he wants to be like god ti hai mi nang and he wants worship ki ti hai mi ta worship dei pa pathin hinom pa chu iti dana ke jesu ka hi ati ding chu nagin cha lo na ga anu sa jinga chi chu aki bum na hi na ni chu chilai mu na chu ga se do no in aban tala direct tam ta nung na ho ka don but num loi tai okay ga nga hi ti ve pi sem bung sege chang som ni la khat pat som ni la ni simban daw te le pakai ai ti chan chu wan gam lut dinga hi koi hile wana kapa lunglam bol pa bo chu lut dinga hi chule mi tam ta in gaza pakai ke hon nang ma mina thu ka sei lo ham chule nang ma mina thila ka no do lo ham chule nang ma mina bol mo kidang ka bol lo bol pa bo so hi si piding anas ki bang ke pon na aji chu nan question ana kapa lunglam bol pa bo so hi si piding anas ki bang ke pon na aji chu nan question num chu I answer hi cha he alunglam chu phiam i he no wai le hi chi ki hezing he na pa lunglam chi phiam ga he go te John bungop chang somli che inamiti le chapa chu mua ta san chan chu hin kem lo ane hi chule ninunung ni le keima ama chu ka kai tho dinga hi chu ka pa lungut lama hi kichita I doubt chu hi cha chu ki clear talong na pa lunglam chu I piam chapa mua kain skip ai po in pa lunglam ki ti chu nang ho ading to ki pum chi de lo de ya za ong ka za sa nom lo ne ya chu akino na thai chan na kain sim kha ya chu skip dana nei mo pathin lunglam ki ti chi piam nain sim yong chu very basic a in a fundamental belief pa hin chu hichi nain sim do ta san zo si chun hichi hi a het kit ma chu ai wa GMFDI ho thilo ho na het lo chi pa lunglam ki ti chu nain sim do a ki pa na chu hichi hung chi pe ki na zon bung som le li chang som ni le thuma chu ki chin tan se ki jesu na don bunan sa mi ai ngai la chun ka thu ni ding chule kapan ama chu angai lut ding ati na het thima pakai thu pi banga ki ti chu ama ngai lut na in hichi jesu thu pi ni ama ngai lo chu pathin pa in angai lut he ti chu ne thima ala zon bung som le li chang som la nga nai ba ti ngai le ke ma nei ngai lut bong ka thu pi chang si ni nun ati ki chula na ya chu pa ngai lut na pa lunglam ki ti hi pakai thu pi banga chon chui GMFDI ho thila thu pi a chon hi bo chula kaw si tu sia bo chon hi chula kaw si tu se ho bo na pathin vi in sol he ti ho po bible kalwala tong thei ka hi ti ho po na force miracle a ki chim po na thila pi pen nu ste sunga microphone choice a midang thila bu a no le le da na kirep le no ho ta san ho chu iti pa lunglam hi di chuting ta le first John bung ni chang ngalang ki chin ta se koi hi le keiman ama chu ke tai tia ka thu ni lo chu mi zo a hi ti tunya pa lunglam ne he ai wanga athu ni lo chu mi zo ne he ti thila thu on in pathin thu na ni pon chuting ta le bible kalwala keiman ke nai
tia thila tuil khat ta san te chu hi ta bang chu pa lung lam ai pon ya chu pa lung lam anong ki sei so nai le nang na ki mat ding nang le nang na ki hen de ti chu ka sei do nom in na bible chang in sim do defend nong ki bol na pen chu kei pan na ding zo hin nang pan na ding hi lo hi le ti chu ka sei do nom he ai le abana minute na an chi chal pe ki ti win okay ga ngai ti vele con bung ghé trang som li le li hin ga sim po po te oi pi thu ham jon bung ghé trang som li le li pao dia bala ko na hi bo wei chule chuchi na pao lung go chu su bulit ding chu ga sim chai sa da tang ka ting ai chu phar kin no in John bunge chang som li le lia ipi ki se ham ga aveu te ati mai mya ko nang chu ching khula min hita banga hita bang thu headinga a bol hi po hita bang thu hi head head sa dinga ahil kha o hi poi ti ki chin ta ki lang ya chu thilang ki phone na pathinin thila a in sol na mun heta ki sei na mun GMFDI mun a ko na ata san bul phu na hi je wa chu na pino thilavop nu lam ka sunga thila lang nu khun John bunge chang som li li hi setan chumi zo pa hi ti na he sa num loi ya chu na lung thim ma jong cheng loi ya chu phate ke chai che bible tang zo tas na sim doi ta in phate ke chan analyze ani bon lang phate ke chan ani ki len ti chu ka ge phate ke cha ka in sei pi no setan chumi zo pa hi chumi zo pa chun a sei thei chan a bol ning na first peter bunga change kp ba kai bunga koi ka wal hlum dem tia hol ya wa le ti chu chumi zo pa chu angels of light in zo hong je ti chu na vantil melpua hobung sungla doctrine la thupa pha sei ra hong je ti chu na hi cho ta banga chu mi zo pa chu ki chi mi ain la hi chi mi zo pa chun thupa se na asi se abon cha zo in ta san ning e poi setan kam su ki te pa chu ta san de poi na koma na pathi mi in sol he ti chu setan kam su chu la ai le chlai mu na al kale mana mat wa awai pu na chuk piwa chal pang na be pi ho loi kama ko na hong do khu thila he na tiu chu la chu setan chu la hi chi khu amen na tiu chu akibum na hiu long hoi te ke cha ngai tang gu lang khang dong Daniel le Sadrak Meshach la bet ni go lung thim banga pathin chi na na pi chu ibola thila ta san na man ham hoi te ke chang ki ngai tu ta nya chu bible chu ta san nak setan mi zo pai dis lung thim na ki sip cha hian hian sei thim gu hin lang sei thim da jing in lang setan chu mi zo hi na ti ai le sei thim ni gu hin 39 ga bai ti ve bung ghé trang som thum le se gi ga simo te ho Abraham son na hiu chu ka henai ahin la ke ma tha ding in nei go ve aje chu na lung su wa ka thun mun amu poi ke ma pa ko ma kamu chen se ka se hi nang hon jong na pa wa ko na za chang seo na bol wa hit a hi ati ama hona don bodon aza Abraham kapao hi ati ve Jesus ama ho za nang ho Abraham cha te hi leo chun Abraham thil bol na bol dingo ahin la pathina ko na thuta za a na za wa se ya ke ma thana ding lungthim nangai to ve Abraham hitabang hin achon poi ichan chu thawat ichan si chan chu simo dna som li chan kan simen som thum le sagya ko na chu hechi hi pagai su le pharisee ho kyo na cho chang som le li chu na pau dia bol he chu pharisee ho na cho iblinga hom til pagai su krista chu athana dinga iti ham reason ho life ta na abang kale saban na su ke ti la bang kale hechi cha ta chu reason ho life ta wa chu na pau diabol he ti so ele GMFDI context a se dia ele ke hon lai pakai su krista hi lungsit ta na program ho ve nang jingkal nil ha ai lo le program life ha ki kap jo ko akitaw no ho ngai hingjing ka pakai su krista mina ka thu me hi nazar jesu mina ka thu me hi cho ka sei so ke ta cha ki bum naw chana abul nga diabol in pathin diabol chu he wants god and he wants worship ka ti chu mel chin lang hi cho gam tin sei the tang na bible chang pan sat na John bong get chang som li le li hil chin na dinga Abraham so na ko na Pharisee so Jesu Krista ngo na thu simpan hong pan sa ki chaka teyo a bible chu a hi na bang ta chu a intention chu ven lang sei tungo ipi chu a context sen nang hoi lai pa chun sim su nang to sim jong chin diabol chu mi zo he ti chu me hi chi mi zo pa chu chu la lai mo na amen hallelujah na ti tiu chu thila he na tiu long thila tu sei ngana na ki lo ko la hi chu iti hoya hi ta sun ru bo na man cha ole na man tha te diu chu me hoi te ke cha in hi ti chun chul nam hi tang ya chu na ham da nu ki thole alo be ke ni in
aki phum lut ngal ngal ni hitawin thila thuwa chu ibi ki seyong le bible kha chu na dei dei lai chu no ho tu ki tu ne nan be sing no ma sa ka se ma chu yong le tu nya nang hi very reasonable kharanom na la hin na loidang ho sanga ya chu tua sanga nong su shit good pi ai lewang chu na bui be di ya chu tua hi ka na hi le twilight movie numainu adong ma pa in numainu kausi ki su sa good pena all along ki su ga 100% ahinai lo jap tabang khu na hin la in GMFDI member hola ding ai nang hi ka na hi le ai wanga chu kho le 100% hung ki mi hem sa na honan hi dam nyong ke di pon na dan chu ga ati na zon chi dan ka ga sei nai bo o nong ho na pino bonga mi mu sit na le eng sit na ma chu thilai ma kaw se ta se le ke point pathin thu dung zui ta na hin don bot diu pa chi chong le chlai mun a hin chi space pe an ka ga don bot nom chu oi za pi lam kai te ni khun don bot na ding pha nei lo hi na hin ti pha ne lang ne yong la ma te ni ti don bot di nang thilano se do za jong se do hi be to hin sei sa tong pha hin pi tong subu hi wen lang su neo dom bu nan di mo mong pha khat piu te hin dom bu sa tong khu banga pathin to kyau khat chu microphone an dop ki ding nu pi han sho da na hungam ke chi ti lo che dang ma ja sei te hi be ta nang ho hin ama sa nga nang ho hi ka ba nai le na leip tul wa hung ki phung pa sa jong na chi ro cho amo a bible thu ne thei lo thu ya na ya chu na pathin sa wa na chi o thilangol khat na ho cho kateyo no sa ngol zo khat ho gi ti chu hoi langa su cha na ki la mo mo de ham ka so pi ching thei tong thila hi bo chme thila na ho ko ya chu thila lep la mai da na pa mai bap chme hi chlai la hi tam ta hi chlai la se ho hi na tam ta tha ai pe ha an biblical source ta bangana ke chung changa pe ha so cha te skewa cha te la le bar ji ja chung chang thu po tam ta se no min cho cha ve ka repeat nom ta pon ya chu hi chan chuan hi sa jing ti a cheina ding in 153 a sei pen hi pem ga ve ti ve khat ve i chi 153 chilaya 153 a sei pen hi pem ga ve tri ti na ai man sa na da mo na su da ba no ai ma medical and musio ai man sa ly metro na kam medical ki noi si pon akum alha ly le tu recently a kharung ke polu jong so pon a bum changa pha hin na account ho dang ho youtuber account ho kon koi na win tin a bum changa pha he GNC account a ho belechun in the 3 days transformation within 3 days a ho before after ana day 1 day 2 day 3 a koi ana ven ama chu ha group hasik ki da dan chuna cho tabang pwa chi mi nei khat chu nat na vetang na thanup na pathin thui lo chu na thanup na ki lep nangan hi bo cho na magic show hon magician khan til ki dang bola ki venu ma na ki dang ki sagut gut tabang khune hi bo cho don't make people focus on those miracle thing those ipya na ngol hui tai bo cho chu miracles a chu koima pin tha di hi lo cho miracle chu pin tha na source lo cho truth it is me zon bung som se gi chang som se gi na thu in amo chu se thing in aya chu na thu i thu ta ai thu ta a chu ki su thing ma sat di na to a thu ta a ki bul phu na koyong bible thu e koyong krista din na di ta nei leitula to thila thu che thila tuel nga na to na hiu chula koi man pathin na ho lo piwa hichla chu ipi miracle ki dang le yong le cha chu mi convincing na ding in ya sel len phachum lo dis me ka so pa cho hi nil tam lang ngai pon na aya chu very unbiblical ai bo ya chu seitam jong pon a sei thim pa langa chu i dei di da na kai le thein cho chu very unbiblical ai bo in hi ta banga chu miracle ki ti wa hi no ho banga man tom khat ki sa lei tu la platform ki sima hi ta ba miracle la ki chou le na ki ti wa hi ki lep na lin pe nei bo ka sei num lai ta ya chu video ma sang tam ta sei thei chan ka sei su ke tan a ve vela sei ong kala lin na ya chu hi chu hin tin tu nya iga ki sei do thei sunu chu a cheina ka advice num chu hi chi so pi pau hi cheina ka ngai lut ja so pi kai nil nei ji na in khat vele na ngai ma lam ta kha thu ki sei dong tam ta min tin yo le krista mina i ki he thim ma ye chu mi him le mi him hi ben tu nya nangin hi ta banga
thilo hi koi tabang pathin thui tabang an sei thei do ka ti lai ta nang cho ama se pen tabang nong ni na lai in ka anga hong ding ngam pel nang ni na lai in nain bol ngama jing bol jing tang nain tu sewa ka jing ding kin jong bol thei la kan don bot thei poi ka ti la kan don bot lo ding ai ma don bot nya poi mo la kan don bot jing ni chu cho tabang hi na sei banga chu viewer ho ko ma jong het team na na hin thomin thil phata ai chu cho tong bol hi ai mi te hi mi khang to lo te hi win lung neu te hi win criticism kiti ho thu thei lo tolerance kiti nei lo te hi wa chu igam sung mai thu pa yong pot thei lo koi ma cha no hang san ta thu se thei lo ai wanga religious context apa na hi igam sung with freedom of religious and expression kiti di ta pu do ding kiti ki dei hi ya chu tu nya hi atm chana la hang san ta pathin tu ki se hi cha ko nai politics ta ta nam sung hi ta ta in sung thu ta ta thu ta thu di yo si pathin thwa ko na su la nam thei ni ki dei ja panhung ki lai na gamdang pumpia mi yo sin tabang he bol cho nai pena mizoram la nagaland la jong to hobung church la doctrinal issue o mai le ki debate to a ki reply to a min chi na nei e ola chi tabang video ki si mai le mingol saying hello sumlo na ding hello ti ho po mi ke ho kitna YouTube ma sum kilo ki to po mi ngo a subscriber ki to pa mi ngo a view ki to pa mi ngo di lo cho koi ma pocket money ki tong ha jong hi lo ye chun ham ding dan jong hello limit jong in ngai lo na ya jo ka se nom jo kanam mi teo si civilized part ai ta in uncivilized culture iput ho hi kang chala ipe thawa pathin thui ta sa thui ta lagau thu ta bon chawa chi na to hin i khan tho ngai tai ti ka sei do nom hen na ya chi so pe pa win jong nam pila nen reply apan nei la na cha ka pa cha e ai la ka dei di sen hi ECKBC and doctrinal issue thu ki sei wo hin don bon lang ki don bu toy lang pathin to ki khang to khom le ti ka de to a thilo ho pen in nen don bu hi pha jong pa mai ka sa don bu ding a jong bui don bot lo ding a jong bui na ka bol nom lo na sa ka in bol ai was a lo thila bol te ti ngai ai chu van pathin khat lei to la ong ina ti thei pau hi chi mo ba thei lo hi a chu hung ki pi do a na ki tong to a jong bible hi ipiti nan kai kon kit wai piti nan kil ki wana thila pu mu jang na te da nan ki kai ki du ham na iwat ki du ta chu let's move according to the drum na khung gin dung sei ni cha ta i chu e tu nyai sei no mu chu i pi hi le sui dan nin pathin in viewer zo si pathe bo in tin van lang le ki mo to ki tai ti ve ka ki pa